murumva radiyo ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. murumva radiyo ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. ndimara kubyumva nongeye gusubira hasi kuva igihe nongeye nzanzamukiye bahise bajya kunyerekaho umurambo kujyana kunjye naje kwibona njyamye hasi nyine ahantu bari kumpungiza hari abantu benshi cyane bagwanaga bashaka gusohoka. Abo ni bamwe mu bagize imiryango yahuye n'ibyago. Mu Burundi imiryango iharanira uburenganzira bw'abana irabatabariza kubera imirimo ivunanye mu ntara ya Kayanza. Umuryango umwe bw'Uburayi ejo kuwa mbere wafatiye ibihano abanyasudani 6 bashinjwa kugira uruhare mu ntambara ikomeje muri Sudani. Reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwateguriwe kandi muragezwaho na Diane Ninahazwe. Gira ati mwaretse abandi bagatambuka kumuratuma hano hantu haba ingorane nyinshi. Ubwo twewe twagiye tunyura mu bibara twahinguka mwayo mabugara. Njyewe ngeze ku muhanda kuri kaburimbo mba mbonye uno mukazana wanje maze kumubona ndamubaza yewe shaki yarihe tishaki manza byarangiye. Nyirandege yavuga ko yashenguwe n'urupfu rutunguranye rw'umwana we uko nawe byahise bimuviramo uburwayi. Akimara kubimbwira nahise nikubita hasi ngwa muri koma. Si umukobwa wambaye agapantaro k'umukara n'agashati k'umweru birarangiye ariko ugire kwihangana. Ndimara kubyumva nongeye gusubira hasi kuva igihe nongeye nzanzamukiye bahise bajya kunyerekaho umurambo kujyana. Ijwi rya Amerika yageze no ku bandi baturage bakomerekeye mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida FPR Inkotanyi Paul Kagame. Nyirabavugisha Emerance ni muramukazi wa nyakwigendera ndetse ngo bari kumwe ku munsi w'ejo wasanze ari gucumbagira. Avuga nawe uko byamugendekeye. Tubanjije kutaka ubwo kugira ngo twe badukuremo babanzaga gukuramo abo hejuru babanza kubakuramo kugira abo hasi barokoke. Ubwo nje naje kwibona njyamye hasi nyine ahantu bari kumpungiza hari abantu benshi cyane bagwanaga bashaka gusohoka. Bitewe nuko bashatse gusohoka kuva kare ubwo hari abantu benshi kwa gusohoka uw'inyuma wese nawe aza bashaka gusohoka ngo bagere ha. Icyakora we avuga ko nubwo yari arembye bwose ntacyo byari bimutwaye ahubwo bashaka kujya kureba Nyirandegeya kuko ariwe babonaga yakomeretse cyane. Abandi bose bari mu bitaro bari kuvugwa niko nje ntago narindi kwita ngo mbese najyama bamvure kuko nari nataye umutwe. Yego n'ubundi kubabara cyane umubiri wose ariko nabyihangani. Tekerezaga kuri muramukazi wanjye bari kuvuga ngo arapfuye. Ntabwo ibyo kwita ngo narindi kubabara ntabwo narindi kubyitaho ariko abangirikiyemo bose bari kubafasha. Uyu muturanyi wundi twahuriye mu kagari ka Busoro nawe yari kuri site ya Rugerero kuri iki cyumweru ahabereye umuvundo. Nuko abaturage nyine bakarwanya abapolisi bari gushaka gutaha. Abapolisi nabo bagasubiza inyuma bari kubabwira ngo munyere kwa uriya muryango wo hirya. Birangira nyine biba ab'imbere basunika n'ab'inyuma bagasunika abaturage. Ngendagwa abandi bangwa bandyama inkweto ndazibura zose. Tukimara kugera aha uyu muryango utuye ubuyobozi bw'akarere nabo bwahise buhagera. Nyina w'umwana witabye Imana yatubwiye ko ubuyobozi bw'akarere buzamufata mu mugongo mu gushyingura umwana we. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yihanganishije uyu muryango inavuga ko ikomeza gukurikirana uko abakomeretse bari kwitabwaho. Mu itangazo ryayo yasohoye yibutsa abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza gukurikiza amabwiriza bahabwa n'ababishinzwe kugira ngo hubahirizwe umutekano n'ituze by'abitabira ibikorwa byo kwiyamamaza. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Gloria Tuyishime, urakoze. Amatohoza yakozwe mu Burundi yerekana ko abana batagejeje ku myaka 6 bakoreshwa imirimo ivunanye kandi yinjiza amafaranga kandi batumwe n'ababyeyi babo. Imiryango y'uburenganzira bwa muntu isabira ibihano umuntu wese waburenga ku mategeko arengera umwana mu gihugu. Inkuru Ijwi rya Amerika yakoze hifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Kamwe mu burorero bw'abana bakoresha ibikorwa biruhisha nako mu mwonga wa Karubango hafi y'umugwa mukuru wa komine n'intara bya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Aho muri uwo mwonga abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bahasanze abana benshi, muri abo bari munsi y'imyaka 16 bariko babumba amatafari. Ndayikengurukiye Jean Baptiste na Habyarimana Eric ni bamwe muri abo bana. Njaka akazi nkora ako mu matafari nkambona nyina akasho mbonamo kuva nabitanguye ndabona yuko byangira akamaro. Nje nabitanguye ari pera binyigishije ndavyiga nafise hafi nka byiza ndabumba kandi ndabona akasho kico nabana rakuyemo bika byarase kabisa. Nageze mu mwaka wa 6 cebiranga turashobora nyene kuvuga ati reka nyene twumwanya wo kuruhuka nyene nitwivune tukabumba aho dushoboye turaruhanye. Ubukene mu miryango muri iyo ntara ya Kayanza iharugwamwe abantu benshi ku butaka bw'u Burundi niyo ntandaro ituma abana barungikwa guca amafaranga bakiri bato. Bavuga ko ari kugira ngo babasahirize bashobore kubaho mu miryango no kwitegurira umwaka w'ishure. Aba ni bamwe muri abo babyeyi bo muri iyo ntara yo mu buraruko bw'u Burundi badatinya kurungika abana bakiri bato guca ingero. Tikuhera uburyo dufise ari buke umwana cyumuzara agakora kugira azara nk'ikaramu cyangwa karonka ikaye hanyuma nawe kamwongerereza muga yagufashije kazuburira abo buri kurako nibwo butuma abana benshi twazara mu mwonga kugira nabo barabe icyo baza bariyungunganya. Ibi bitwana n'ubukina abo babyeyi baba bafise bakabona umengo ntacyo bojya muhira bakahita mu kuza kwironderera amafaranga ngaha ku mwonga kugira ngo baronke yavoka wa mukate natwaduheke banwa. Nubwo biruko hari bamwe mu babyeyi bo muri iyo ntara ya Kayanza batahura ko gukoresha ibikorwa biruhisha abana bakiri munsi y'imyaka 16 bitabereye. Cleophas Nijimbere ari mu batahura ko kizira gukoresha abana ibikorwa biruhisha. Abana gituma je ntabazana muhira barayengayenga nyene two bakora muhira ibikorwa gose birimo imvune nyinshi gose kuko nivyo kora kiganye nabaza hego kubera umwana akiri muto yatarakomeza amagufa ntiwo muzana ngaha tumakorwa ashoboye muhira. Cece n'abahanira ububuzi bwacu baratumugaje byiza umugumiza muhira akatuma avoma amazi cyabura kahirira gakwavu ntabure n'agapanya bivanye nako umuntu abatunze mu rugo. Amashirahamwe aranira agateka k'abana mu Burundi aranegura ingene ako gateka gahonyangwa abari bajejwe kukubahiriza abarorera. David Ninganza ni cegera c'urongoye ishirahamwe Sojepaye rimwe mu yaharanira ineza y'abana. Mu kiganiro yahaye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika asaba leta kubahiriza amategeko agenga agateka k'abo bana ayatariho nayo agashigwaho. Ishuri mu Burundi ni ku buntu mugabo si itegeko. Iyo rero atari itegeko abana benshi baca bava ku ishuri bari baritanguye. Mugabo mu gihe ari itegeko nta mwana aje guca amafaranga kuko umucisha amafaranga acagira ubwoba ati nyabuna hari amategeko ampana. Abo bana nabo rero benshi bariko bakora muri travail informel. Ubushikiranganje butunganya akazi ushireho ayo mategeko. Hanyuma bizoca vyerekana ico umuntu akwiye gutinya mbega uyu mwana akora iki ico adakwiye gukora niki. Abandi shirahamwe Sojepaye ritera kamo n'abavyeyi hamwe n'abajejwe intwaro n'umutekano kugira ngo ihangiro ryo gukingira agateka k'abana rishikweko. Abaye nabo ntera kamo n'abavyeyi nibo bategerezwa kumenya ingene bakingira umwana, ingene bamutunganya ntaje gukora akazi hataragera canke ngo aje gucira ingero umuryango kuko umuvyeyi niwe acira ingero umwana. Abandi n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi comité de protection de l'enfant, kuvuga komite ijejwe gukingira abana, abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi musitanteri, nyumba kumi n'umukuru w'umutumba bategerezwa kuboneka atanu umwe aho batuye akoresha umwana, kandi ko mu mirima ntawajayo mu isoko komiseri w'isoko yategerezwa kubibona bati nyabuna ntihagire umwana asubira gukoreshwa. Abo bose nitwaje hamwe tuzotsinda urwo rugamba. Ako kamo gatewe mu gihe hasigaye iminsi mikeyi kugira ngo umwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 ushire w'ibihumbi 2024 urangire. Ibikorwa biruhisha ku bana byibonekeza cyane mu gihe cyo mu buruhuko bukuru bwo muci grande vacances mu gifaransa. Abana bagera ku miliyoni 160 bagizwe n'abahungu n'abigeme bo mu bihugu byose byo ku isi n'u Burundi burimwo n'ibicegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe akazi ku isi OIT na UNICEF rijejwe indero y'abana co muri 2022 cashikirije ko bakoreshejwe ibikorwa biruhisha. Itegeko nimero 1/11 ryo kuwa 24 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2020 rigenga amategeko y'akazi mu Burundi ribuza gukoresha ibikorwa biruhisha abana bari munsi y'imyaka 16.
arakoze Thierry Ndayishimiye kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Umusirikare wa leta mu burasirazuba bwa Kongo ashinjwa kwica umwami w'Ababembe muri grupama ya Babungwe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umwami Charles Simbi yicanywe n'abandi bantu 3. Vedaste Ngabo abahiye inkuru. Uyu munsi amaduka n'amasoko byiriwe bifunzwe muri segiteri ya Tanganyika. Umuhanda uva Baraka ujya Mboko nawo wiriwe ufunzwe. Nta kinyabiziga cyavaga Uvira kigana Baraka cyangwa kiva Baraka kigana Uvira. Abaturage batuye Mboko batwikiye amapine mu muhanda bakunze kwita route nationale numero 5 iri Mboko. Abandi nabo bafungishije amabuye n'ibiti mu rwego rwo kugaragaza agahinda batewe n'umusirikare wa FARDC wishe umwami wabo mu ijoro ryo kuwa gatandatu Mboko. Barasukana na Clay n'umurundi ukorera imirimo y'ubuhinzi Mboko, ahari grupe Mababungwe yahoraga iyobowe n'umwami Charles Simbi. Iyo umuntu apfuye gukora amatoza akamenya by'ukuri umuntu yaba yagize gute yahitanye ubuzima bw'umwami, kuko yari umwami mwiza cyane. Twakora ibyo dushaka, tukarima, tugataha, tukimera, tukadandaza, cyangwa n'imwe igize gute ibaye mu mirima yacu. Kuko twabakiriye nabi cyane, rwatubabaje cyane, kuko burya umuntu ariko atwara yorohereza twebwe abarimyi n'abandi bose baramerewe neza, agacapfa. Urumva ko ntabwo asaba kwakira urupfu rwe neza, abantu bose ategabwira gute. Umuyobozi wa societe civile muri segiteri ya Tanganyika Munenge Kibangula avuga yuko umusirikare wa FARDC ukorera Mboko yinjiye mu kabari mu ijoro ryo kuwa gatandatu yica komanda we, yica umwami wa grupe Mababungwe Noro n'umuyobozi wungirije w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka muri Mboko. N'undi musirikare umwe yakomerekeje kandi n'umugore w'umwami. Sisi shirika la raia cha kwanza tumeomba hizi miti za FARDC zenye ziko mu sekretari yote ya Tanganyika ziweze kuondoka. Cha pili tunaomba sheria ifate mkondo wake. Wale wote ambao wanaweza kuwa wamesababisha au kuwa. Twebwe nka societe civile turasaba ko abasirikare ba FARDC bose bari muri sekretari ya Tanganyika bagenda. Turasaba ko ubutabera buhana abagize uruhare muri ubu bwicanyi. Turasaba ko bariyeri iri Mboko ya FARDC rishuza amafaranga yavanwaho, ndetse n'indi iri mu Makobola kuko nazo ziri mu ntandaro y'izi. Bamwe mu baturage batuye muri segiteri ya Tanganyika bavuga yuko urupfu rw'uyu mwami rwagize ingaruka mu karere kose kugeza no mu nkambi ya Rusenda. Abantu ba mu mutwe wose aragandaye, ntago nta n'umuntu umwe ariko arakora. Ubuzima no kwa hepfo usabumva ngo bashavuga ati byuze umutungo hejuru. Rero ntubu urabona abana ntashakora nk'icyo bajya twaratugira ko tugize tugiye mu barabara. None bumva rero ntubu nta kintu aha twese twicaye uko nyene. Rero rumva twagize ngaha urabona ko cyakoze. Twaratubwire nke urabona ko badupokeza dutebye. Ariko abantu bo ko twabavuze ngo barapokeza ntubu turicaye ngaha. Rero ntubu nta muntu aja Imboko, nta muntu aja Imboko, nta muntu aja Mugweba. Tubize ubwoba kuko no mu gace kacu barashikaho nko mu ikambi bagakubita abantu bakahaca uko bishakiye, kandi ubwoba nibwo burabamaze kwihanga n'abantu babategetsi nk'abo bakuru ari natwe turi impunzi ntitworeka kugira ubwoba, dusa tugira ubwoba burengeje kabisa. Dusaba ko umutekano wacu yubahirizwa nk'impunzi nyene, kugira abo basirikare nyene nibabe bakirenga mu makambi cyangwa binjira mu makambi gukubita abantu. Narije umuntu aba yahunze umutekano muke mu gihugu yazavamwe. Impfu z'aba bantu barimo umwami wa grupe Mababungwe Nord zamaganwe n'abantu batandukanye barimo n'umuyobozi w'intara ya Kivu y'Epfo Jean-Jacques Purusi, aho yasabye urwego rw'ubutabera ndetse n'akarere k'igisirikare ka 33 gukora amatohoza kugira ngo bakoze mu mahano bahanwe. Mu butumwa bugufi yahaye itangazamakuru, umuvugizi w'igisirikare muri aka karere Lieutenant Mark Elongo avuga yuko uwishe abo bantu ari umusirikare wa FARDC wari ufitanye ikibazo na komanda we. Mu mezi abiri ashize muri iyi ntara ya Kivu y'Epfo muri teritwari ya Karehe, umusirikare yishe kandi arashe umugore we. Mu mwaka wa 2022 muri teritwari ya Fizi naho abasirikare ba FARDC bagwanira mu mazi bishe barasha abantu 8 ahitwa Kazimiya. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira. Tugume muri Kongo. Ejo kuwa mbere hatangijwe ibizamini bisoza amashuri yisumbuye mu gihugu hose. Mu ntara ya Kivu ya ruguru abanyeshuri bahunze imirwano bakoze ibizamini ari bake cyane bitewe n'uko benshi bari kure y'aho ibizamini byakorewe. Jimmy Shukrani bakomera akomeza inkuru.
Mu ntara ya Kivu ya ruguru abanyeshuri ibihumbi 62,595 nibo leta yatangaje ko bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye. Ni ibizamini byatangijwe ku mugaragaro mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere na guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru General Major Peter Chirimwami Nkuba. Uyu muyobozi yatangaje ko ibyangombwa byose byashyizwe mu bikorwa kugira ngo aba banyeshuri babashe gukora ibizamini bya leta mwituze, cyane ko ingamba z'umutekano zari zakajijwe bitandukanye n'indi misi. Habanje kubaho ibiganiro bitandukanye ku byerekeranye kubaho kw'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye. Hari bamwe mu bayobozi bo mu nzego zo hejuru bashakaga ko ibi bizamini bisubikwa muri Kivu ya ruguru kubera ibibazo by'umutekano muke, ariko leta yashyize ibyangombwa byose bikenerwa kugira ngo ibi bizamini bitambuke neza. Ni muri urwo rwego ibizamini bikozwe rero kuri uyu munsi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Muri abo banyeshuri bakoze ibizamini bya leta harimwo abahunze imirwano baturutse mu teritware za Rucuru na Masisi, ahari umutekano muke bitewe n'intambara hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Guverineri w'intara Kivu ya ruguru avuga ko abo banyeshuri bahunze bakoze ibizamini ari 3,000 mu ntara hose. Uyu muyobozi w'intara yabwiye itangazamakuru kwabo nabo bashyizwe mu mubare umwe n'abanyeshuri basanzwe bari mu bice bitarakorwaho n'umutekano muke nka Walikale, Goma, Beni na Butembo n'ahandi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abanyeshuri bari mu bice bungubu bibarizwa mu mutekano muke, leta yafashe icyemezo cyo kuba abahunze imirwano bakorera ibizamini bya leta mu nkambi z'impunzi. Hari amasantere yagiye ashyirwa mu mujyi wa Goma mu bice bitandukanye mu rwego rwo kwakira abo banyeshuri. Abanyeshuri bahunze twabashije gushyira ku rutonde nabangana n'ibihumbi 367. Abo barimo gukora ibizamini bya leta ku masantere atandukanye. Ubu navuga ko umubare wiyongereye cyane ku banyeshuri bahunze bitandukanye n'umwaka ushize. Nubwo bimeze bityo, abanyeshuri bahunze imirwano ntabwo bitabiriye ibi bizamini nk'uko byari byateguwe na leta. Impamvu ni ukubera ko bamwe bari mu nkambi ziri kure y'amasantere yabereyemo ibyo bizamini. Aba ni bamwe mu babyeyi ndetse n'abayobozi b'ibigo bahungiye mu mujyi wa Goma. Ibizamini rwose byatambutse neza, bona nubwo hari impungenge ku banyeshuri bamwe na bamwe batagerageje kuboneka, kuko urabona ko za effective twitegaga sizo effective zaje gukora ikizame mu nyamakuru. Guhera mu kwezi kwa 11 itariki 9 z'uko kwezi niho twahunze. Kuva icyo gihe nabona n'abanyeshuri banje. Uyu munsi hano niho baje, bagombye kuzana abanyeshuri 9, haje abanyeshuri 4 gusa nibo bakoze ikizamini. Abo 5 nabo nibo mwari mwarahunganye nabo cyangwa nibo twe twarahunganye. Abo bandi batakoze ku bizamini bya leta hawunzi bo bahungiye pe. Bwana Prosper Mategeko, umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Kirumbu muri teritwari ya Masisi, yabwijwe rya Amerika ko n'abasanzwe baba mu nkambi mu mujyi wa Goma bitari byoroshye kubageraho. Hari bamwe bari basanzwe bari no bari mu nkambi, ariko hari n'abandi bake biyarangije baba biriya, ariko mu gihe cyo gutegura amasomo bagerageje kuzino turabategura. ubwo none munsi bakoze ubwo butumwa kugira mwe mu bagereho byakozwe bite? Twababwiye aho turi, baraza banyura mu nzira ariko banyuramo ku buryo bubagoye gato. Baraza tubariyaranja bagera ino tukora encadrement mu nkambi. N'ubushobozi cyane cyane bujyanye n'amafaranga. Nuvuga ngo abanyeshuri benshi nta bushobozi bafite. Kubera umubare munini w'abanyeshuri batarakora ibizamini bya leta ibyo ari byo byose bisoza amashuri yisumbuye, ibi bitera impungenge bamwe mu babyeyi bahunze ndetse n'abayobozi b'ibigo. Bwana Richard Gasore Bizwara ni umwe muri bo. W'icyo asaba ubuyobozi ni uko umutekano wagaruka. Urabona impungenge mu nyamakuru rwose, ni ukumva ko nk'uwari witeze ko ashobora kubona icyemezo nk'uwatambutse ku kizamini akaba arabura diplome, kandi mu gihe bagenzi be rwose baje gukora biteze ko bagomba kubona za diplome d'etat. Urabona ko iyo ni impungenge mu nyamakuru. Urabona bari abasigaye iriya deja ni impungenge kuri twe babyeyi, ni impungenge no ku babyeyi babo bababyaye mu nyamakuru. Icyo dusaba ubuyobozi bwakora rwose ni uko ubuyobozi bwagarura umutekano mu karere. Iri kosa ryabaye
muri uyu mwaka tirizongere kuba muri uriya mwaka. Ibizamini bisoza amashuri yisumbuye bikorwa buri mwaka mu gihugu hose. Ubusanzwe ibi bizamini bikorwa mu gihe kingana n'iminsi enye gusa. Muri Kivu ya ruguru ibi bizamini bikozwe mu gihe hafi y'ibice byose bya teritwari ya Rucuru na Masisi biyobowe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Kugeza ubu ijwi ry'Amerika ntabwo rirabasha kumenya nimba muri ibyo bice hakozwe ibizamini bya leta. Jimmy Shukrani Bakomera, ijwi ry'Amerika, Igoma. Jimmy Shukrani Bakomera, urakoze kuri iyi nkuru. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Geoffrey Mutagoma niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.